O volo pam whaataro whantura ni vanga o lea whiawhina ua whamiru tau te li tū la li mai lau whaafwhabau Samoa. Ia e le tau tua whaawau fo e lau Bluwave TV po le ngalu moana le vanga o lea whiawhi. E na ua tātou au lia lea songa fua so se furu prefitu o le masina o Julai. Lua whelua se furu ma le tolu. E le amataka fo i o le reiva yaso, tiu te bawhaiva. Fe au fo i mga aluenga o lo pale whiangai ma si o tātou buturo o i wheta alolo inga. Ya, po fere tafa o le kelope o lo e maua mai ai, ma e sila mai ai foi, ya, o le ua toi amatalia le tutua wha au au. Ya, mai se fo le unanga le nei foi a fiafi o le asonga fua mo mantou. Ya, ini usila dei ra kante le Australia ma Samoa, ma tumo tore Pasifika ma ni sila fo yo aturu o wa o te teritonu. O ila tauia ma futa mai Amerika, Hawaii, fa pe Amerika, Samoa, ya, ma territory ma state o Amerika. E o le lato waso sale nei. Ia walanga i tasi le aso le alongo winga la ufa taro fatu te min nei mfano ufa bea to happy Monday mo tatou i le si tulangi. Ia e malo le alu le loku ringe so penga i loku fo yo ele te mafuta mai Hawaii i oi. Malo le faisa pati manuia. Ia fai fo ye kire i e kere i alu le loku ongo o le sa e kapua i mai le a Australia le ngfale kongu ringe. Ia so ia i oi. Wa tele a fo tau tala sia ma tau te ina pupu o Eddie Jones. Ia au te loa ye le aka ke le ka malo le fia vili o le aka lea. O le koe fo o le koe o so le ipolala. Ia wa ne ya fo ta no nga mane a Tri Nations mane time zanga o lo fa ringi kai. Ia e ko gigia fo me ko inga ma ko se va inga o se ngalu ai fa fua. Ai pe yo le au lo ai le afile so le ipolala langi yo le. O volo fa mo fa talo fatu li manjo le mamalu o Samoa. Iona tafa te tele, ia. Ma vai ngai ia na whanua na whai atu pai matau ili a maua loa ao ma papa. Ia, ona sunu i leo lea la fale whai masotanga a wātu mua masala whai. Whabele o le tala sunu i wha la fale mamalu le ni yaso. Ai tātou mai te si ele alofa o le tua wa te mailo soifua. Ia, mai solo una iola vai vai. Tau tua le nei, ma programe o le tautai iai. Whai voro tātou diro. Tautai iae, jiute, ngā luenga, ngā te fui lea, mā lole pali. Ia, o sā mawhai ngā o sā monu nuantu, whare boru tofia, a wā, ia, malai, Maota, ia, o malai fono foi, tau avelo tāntu uturu, ia, tala whaau toa i upenga le tautai, a wā le fatu ai ngā tausi atu mua mapule. Ia, whatalo foi feo i o le tala lei, i la tau foi o lo alangaina le salamo, tau asu le ipu vai o leola, ia awa foi Samoa maona tangata ma se manuia pa ia fa le nganu pa ia fa le malo ia e matua le tu le tala le lei ia awa foi feoi o le tua ia ona se ele o fa talo fa ia te auto le fia e vai lungo proclame fa pene ele ngata le unanga le Blue TV ia oni si foi o unanga o lo to fia ta to te mulu au foi mo tanto militino fantasi au mai au vatu fai mai sau love, fai mai sau like, ia, fai mai fo sau anta. Ai, au wale wha alia mai au fo ringa le fia i mo tatou porokalami. O lea whato a manta fo i le vai yaso fo mere ngangu ar pālangi wale, it's too early for that. Ia, au te lo tangata e fia le porokalami. I o ka ngaka e lau fonga fia. Wha mapu ele ngang whaatai tātou major sponsors le Tasi Market. Pe ia o le uto ai tau nuu mai le whai ngā malanga le sunga le whaafengai ngā Reverend Tole Foa. Tupai Larry la vea. Le sa whai malanga tu i Samoa ele ngā tau fufuanga wā tātou container se au na mai Samoa. Ia le sa mai tau atu sa tele la fo i au unanga i tonu su tātou jino na asia fo i lea tamali i por sunga le whaafengai ngā. Whai pēsi risi. Ia i to tonu ni usilelei. Ia o le fo i la ua. Tala fia. O le hu whai karak. O le tala fia ua manuia le tau mawhainga o le business license. Ia, le sa tau mawhai ai, fo i le sunga le whaafenga inga. Ia, whaatai le whainga malo, wai pe ia fo i ona whaamapu e mai le amatanga. Ia, o loo sa ilia ni tangata le lei e te tau ono watu i Samoa. Ia, e whai pisinisi ati na e whaafenga ruenga. Ia, e mato e whaafo i le tamau a inga i tonu su tātu o tiro. Whaatai lai le Tasi Market. Ia, e tu sai fo i le unanga. Ma lo fo i le flau lo sunga le whaafenga. Pacific 40 ma le jalo voucher ngan te lero mo te Samoa Service Stations vai tele. ColourShop si mantafele e ngante i leo le Digital Pacifica.
fa afite tele le tou lango sua e le nei vai nga le fia mi se fo o nanga fa o pe o tou lungo le programe malo ale ona sai malo le fa to e mai le wiki engi nga kengi sa o tou lo tu e pele ai o tou fia e ile li pena o lo tou ngapa ile li ile taimi ve lai vai ma muli yo ala ngo sui fuanga ka fa penga ile skype e tele lo fo email la tatanga ioi a mata lo fo yo na tau mamau ai na ona tango tua i tono le tanga pi wo fiko ai le lima ma le vai ia mo ko ai empty la ia na te fa ala ia le o to tapa ile li o yo le mana ia sapati masauninga ile sona nafi ia me se fo yo sauninga ia male fo flaina na fionga le tua mo le fa malo ia te o to uma ia muri fo se temi fa nga ta ulo suafa ma mele te mafuta mai ai ona e ia le tatu malo fa alo ngia pei ona fa ilo antu ia ile na fo iva yaso e me se fo yo tatu fa ala wi lo lava ma update lungo tatu proclame fa awa le Bluwave TV o le fo o malo tia le tatu office nei anta to watu le malo longa a foi mai ia ona fa feilo ai le o le fionga ile minister o pisinisi ma la manuia nga te leo leipa to tonu so tanto butu o Samoa ia le foi o malu fa ai tu le o le fainga malanga la sia la o le fo ia malanga mai foi ini usile nei ia le la o mo wai le ava no tanto proclame ia tanto watu malo longa a foi mai fa felo ile fionga minister fitlinga le tino ia po le fionga fo ile tupu fia Faumuina Wayne so yalo e lunga ole Tautai e le vanga le fiafi Dalo fala fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima ss mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula ni fo titi furumua fa pe mani fo oti Maleano no yo nisio me tau lima ss te fili mai ma fo ia tanto tau ma fa ss mai Samoa e pe oia ula ma fe fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel pala nei lo le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tadio lo na Talofa. Welcome to Maota Samoa service station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala i atu no mau. Atonte pia ona pia mo o Samoa. Papetai le pia mai. We will see you again. God bless. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ia o volofa fa talofa ma toi fa fele ia tuli taliu mai ai o tantou malo longa masani le vanga le fiafi ina ua se fulu ma le family tu te dei tu la lima e le taimia mantou ia te ronei pe on o faiantu e foi mai loi le malo longa ia fa felo ai le fionga le minister presidenti ala mnu ma leipa malanga mai Samoa ia o ilana fono tanga le pe ia o Geneva e uma ko update tu le ala va ale fionga le minister ia fataro fatu ilo fionga ile minister lau telenga le dino lo fionga tu pufia Faumuina Wayne so ia lo lungo le ta por kala mo va se unga so lo fionga sa ola vala o fionga ta ra fa fo ilo fionga siasta fa tai mo ile lo fole tu on fa na mo ne ya no fa fo si le vai le to fe lo
ia le mesidi o le o mo perso i fu la le la fionga me se foi de fionga le li pule ia le o felo ai nei fiafi ia te tonu lo na ua te vai atu wala e seri ia o sa uita mai ona la ia le ai o le si foi mea se o sau pe sa e ngofo faleo ia le ke farkio na lo lava mo le te le upgrade for yo le tato studio ne yes ese mai te mine no mo ai ia fa ngale o business company wa alo luma e siti o le ua fa na fa tele ia fa tele na foi ia mo wa foi le o na lo fa tino ni vai te ia fa tai foi mo fa felo inga mai e sa le la pala o fionga yo le ala for ne finga malanga ia sa mai sa mato on mal mato o malanga to lima mato o malanga no mai me sa mo mal matanga luenga o business ala man ia malaipa sa mato awa ia tu Geneva i fontanga na fai ai ia ole o mato to italiu mai pesfulu ason fai fono ia o le to tau mai nei sfurtasi ia to sa uni foi to foi ia tu mo sa mo ia wa foi nga luenga o fatari mai ia pero de taria tu le o fionga le fafsi ki foi fenga mala ia fa tai la o fionga le minister nga ta foi le ia o tala fa mai foi fa nga ti ai le loto fia tau tua male o nanga io ia wa fa ia tu foi se ma tu ofisa nei ia wa chamo la io wa tauna fa popo koso de fa se o de fa e to yo mai malo io e mai mo ngoro ma ko vai ngi fa se yo mai wa yingi ngai me mo ngofo ya la to wi a wa ta to te fe o mi yo le ia nga le yo le to o fa si o mi ele to mo wa se ta fa ta tala noanga ia ona ele to na male laina o I e pinge la ukala o ke fa so e longo fia le mingiska wa le ko e vango mai o le mingiska nga la o fa yanga luenga nga polo misi ele tunu awa a over vo ile singa o sau nga prokala me fisi dingi ele tunu o le me o fa inga nga e kausa la ukala la fio nga minista ia sa le la va se si le foi la opionga o le sa si mai New Zealand te matuanga foi te mire no sa ia te sema o so lo la ia o si mai nei le to lo imagina o nei ia le la o matuna vaenga le o pole lo fa le tu lo te fa foi ma no si le la tu foi nga wenga o la o malanga mo la le o mama o tu New Zealand ma Australia tanu no tu foi nga wenga foi sa mo e lo fa wa lava ele fengo fie foi tu ino le o le mato foi vaenga la to wi o lo fa tali mai ia ele ngata ile ia e fa le fionga par mia ia sa ta wa veina ia le tanga wenga foi te mia o tu sia ia le o to e mata mata la vertato fontanga foi le tala tupe lefta o matni ia le o mai atula le tulanga ia le foi la fa solo nga wenga le sis fulua masina ia por de malo fa tai o le fisiri tu sa o I la o fionga le minister o mai la fa lo no lo sunga tulanga o so fo malo loina ia ko fa ka ia foi le tua wa o le sa wa ia le sa tau mate ale ete po fe o ia le sa idinga nga se foi na si mai ai New Zealand nei ia le wa to fa tino nga luenga ia le fo to malo si tino o te loe ko ia fo disfenga paroka la fiong ia ma rua ko ia pa penga ia malo si ia ela ngai meu ko ia e fia fa so ai la o fionga mana ia fo ia ngai meu fa sa mai fo mai o ngi ko kango ia o ka ma fa pe o me siliana na a fai nei tato mai sa mo tu langa fatu ia ole tato me tau mafa me sa me le ole tato pepe o lo voka ko fa pepe uma me I uma ia o mai nei ia fe mer forma ia ki pila ila lo me nga ia pe tu foi ia ko ngai ai la le me ai palen ia ela marisi me le sa ma sa na fai sa ma sa di foi ona tu langa le ole inu le ole ingo de pia ia pole ala vasco inga pia sa mo ia fia fa ilo atu nei aso ole o valu ni masina Pagi mega go ia pagi mega fia natulanga o te lo foi wa ia wa fia tau sanga le ono su fa tau sanga soifua ia masalo ia na o te tango fia lava na tulanga me tau pia po
Los full-thousand. E. Ero ngā fo ye no fasu faka. Fasu whakausa. Ah. Au te lo se taimi umi lea ua talu na wasa. Ia o le ala utu. Watu ta o la mana o fionga. O le ale tu faia ia e po ia o masani na mato. Ia me se ala la kamale o fo yo olo. Ah. O pe o la kama eva. Ah. Mana o kama ingo. Ia o te mila nei. Ia la wa ingwal vai man ko kola ia ma fai ma kala o le ko. Au pia eva o tu mau ar fia eva o la kama i. Yo. O la eva o me po e me po. E ma fai anga e show vanga ne pe ia la ke nguma mai oma. Ai le lo ele ai. La ke malam na maleia. Ia e power me le se fe la tupe. Ia. Ah, ma venga e alut fale. Ia mai sia ma me ia mai sia le kulanga fo i lo so fo maloloina. Ia me la le a fa pe o yengi si o ka ma fa e si li lo pe a ku lo ngi kemi. Ia e kulanga fa pe nga me se me la fo kon ka fo. Ka o pi Samoa me se sikale. Kulanga fa pe nga. Malo whaftai te le lau a whionga i le minista. Ua te le nei whautuanga whaare soifua mano loinga. O lea ua tō matawina. Ia, sa whao tile utu le whai mea. Ai o sau ngona whionga le mingiskai le mero tangata e tū le pia. Ua tau no ma whau. Ne tala sia u antinga i lo anko lea. O ka o kai lise kanga kai ngui lau di. E kukusa marga kare ua maliu e ngoi aso. Ai na ua fesili atu le mantou ainga. Tau toe wha e mai fo ile le nuu na wha atea. Oa mai le pia le li leo. Ai mo so me se on whare kua. E ua le ia se uko orua. Ua ke le ale suinga la ua le oko e ingu whare kala. Ngā o langa lua ai le whare. Ole o toi ia e whawhikai la o la uwhiong. Ua kipi moku. O kipi moku la uwhiong. Ia, ua kipi moku ala. A iwa mana ia fo ila. Ia, vi elanga le leo le tu o ia o le tu o leola. Ia, malo si whaafowina. Ia, e fo ile taimi e wa e le tanga taime tino mai o mea. Ia, e le o le fina ngalo leo le tu a ila walo soifua o. Tele lava tiute. Ia, ma wala a wina o loo mo ole. Ia, a me se fo so tātou uturu o wa fo ile whaatinoina. Ke kau fia maua e maka Geneva walanga o le te malanga mai le to o malanga mai Geneva i nai Switzerland. E o kuri ka longa laka pi o ia autou ti ta karangoa wa ke le au faatala noanga o mai loa mafi loa i le samala inga o ko fionga i maka upu ai si ta eve ta si eru ngola por kalame wa le nga ka ma wa i ngo ka longa ngi weekend la u fiong. Ya ai si falla wasi sa fai fu. E lo le la vela o le Australia. Ya ai ele ingila kapie la ku i Geneva. Ile hotel mato ye. Tele mo kalonga soka matulanga va pena. Asa o ki kilo la vai lunga social media malunga for Facebook. Nenga na kuela kalonga ia le e o fa pia so talo fai Australia. Iyo e. O matua tale lo ia ile matua iyo e vai vevela le nga ka ile faya o nga Australia talu mai e o manu malolo ya Afrika ia o le talonga le ma Argentina sa tauna iyo la walunga mo se malo ia e toe faya ina fo ia Argentina ia le ala o le Afrika ai mal pele ki vai so na tu ia kasila le au o tele swinga ka pe Argentina e o la la taito fit mani wa kelele improvements wa yai ya al me vela le tan fai mai sa to au ya mai Samoa wa ese le level le wo ye la kapi tu langa fitu ai me se o ka longa ya le wa fai except con o Olympics le ala wa la yona tu langa fa pena ya le ala wo o mai full lima pe au ya sa pe sa tau su e ma lo au na vai tem mali ya le la ya si ta to fatali ta to manu Tarsia ia pawal me ole tarsia ina ia wa titilo foi le wa ai nei ople ire ko fengo fio de mali ia a kongo e foi o le sui mai ia la ko coach ne vai temi ongo le ia le mali ia si ka ko fa kani nga le io o ku au ia ko au ko le au le malo in New Zealand ia ma tu le na ma to malo ya Afrika ia to e malo ya Argentina ili talonga ye lua nei le la ole a fito ai ma Australia e ro weekend nei ro weekend na yo na tua tu la so Sumariva Los Mariva
Ia o te loa e tarusia e. Ke lo ya sia. I. O malo mo na Australia. O malo mo na Australia. Malo lo blacks. Se au ke wharo ko vai lo. Ioi, le nā tonu ia, o le ale tūlanga o le aiai, o ke role la kunga rea mako au lo fionga minska. E le koe whakawha. Ya, kausia ia. Kausia ia lo fionga. O le latu foi le World Cup le la iai e le koe whakawha le la kua kamaudi. Ia, ai oi o lea, ma lo whaavitai. Ia, o e foi le sa e mai mo i tātou i ungo tālonga le weekend, ia malia e whenoro whina ngalo tātou mai au sitan lia, wai tō tele au sitan lia, le e whaepa i lungo le porokalami. Ia, ele o se kāfo i masela vea. Ia, ia, ai alo mai, si o tātou whito ai le lava iaso, ia, sa i li ai po ai. Ia, ai, toi whaaftai atu i le whaavano mai o lo taimi. O nei mata upu te whia pisiringia, o lea sa e out of atu malau au malanga i le whanotanga lea na whatau i nei Geneva. Lea i le vaenga fo i lea le Waipopo, le World Intellectual Property Organizations. E ma whai ona e whaamanino, o lea organizations, o lea sona tāua ma sona o ngā mo le tamau ainga, o lea tina o sutan tu atunu. O le World Intellectual Properties Organization po le Waipo. O wharaputonga la langi mo ngā luenga o mea tō tino tau le atamai. O lono winga, o mea sa whaatino ina i lo atamai. Le la ye i er vaenga ngā le kai peo le ye trademark, le ye le branding. Ma tūlanga whapena, e tai pei fo le tautai iai. Tautai iai, yes. Tō mana o la le stala le tautaua e tono o le whanaputonga lea. E mawhaila ona tō o i tono o le whanaputonga lea, e ala atu ia New Zealand. O New Zealand o i tono whanaputonga whapena fo ila i Samoa. Nā le lua company le Samoa ua mawhai ona le stala i tono o le porkala o le afo o le whanaputonga nei. O le afo o le vaenga le o mea tau mea tō tino. Le olo i erika koko Samoa. O mon whaatino ina le si company ina i Samoa. Ia ele nata fo i lea o mo tātou sua upo le oio le whai mai i tātou coconut. Coconut oil. Le popo. Le popo. E whai mai Samoa. Ia le whai e mo o tātou fōringa. Oceans ma mea whapena. Oceans mea whapena. Mea la nā lai ave i le tu e tonu o lo tau whai te minei. E ave i tonu tātou siapo, tātou tapa. Al wharau lawe, ia olo o mai fo isi e tunu o Pasifika ma lātou fo i mea tō tino, mai le ata mai. E mwhai fo na lātou whapea mai o lātou e onga fo i mea ia. O lo tau mwhai fo i tātou atunu e ave i tonu tātou tatau. I was going to say that. Tātou, al wharau lawe, ono ese ma manu tatau. Lea fo ia e mafua i fo i ona le mawhai ona maua se whai unga tasi e Pasifika. Po ai tonu e tauna le stala i ei lani te tau. O lo i eri tātou ia lava o lo fia, ma manu o ia lava matulanga whapena. O lo fia le stala fo. Ia ona ole ese o ma manu. E te tau ala ona, ia whapena fo i mai ngoa po i no company e mawhai ona e whaatino ina i lo wata mai. Nā ave lola e le stala. Kai pe o le branding le e KFC ma le McDonald's ma tūlang whapena. A iei langi company i Samoa o lo lato i loa e mawhai ona le stala ina o lo lato wata mai whaatino ina. O mea tō tino e mwhaina e whaua mai Samoa. Io mea la na e mwhai ona ave whaatino i tono i. Lea la tau te iei tono. Sa tatu i tono le whalaputonga le tasi iwa fitu. Na o i tonu Samoa tasi iwa fitu. O lo so ani mai neila tasi lea o le Waipopo o le whalaputonga le ilalo le United Nations. Pito i sili o na tele tupe. I tono le lalolangi po tono whalaputonga lea. Tasi le whalaputonga pito i sili o na mau oa. O na se lau iwa su whaatunu o lo i tonu. O le fo ila e mau o mai le so ani mo Samoa. Ia na o whaatitainga o a onga matulanga whapena. A mese fo ia tūlanga tau trademarks. A watu lola ia trainer ia tātou tangata lei Samoa. Mor whaatino ino ngā luenga ngei. E toi titia mo le miliona tā la a Samoa tau sanga. Mai whaalaputonga lea. Ona o fontanga ia ma mea ia awai atuanga iai.
Ai ona le mawhai ona le stala o tele o tātou o tātou mea e maua mai i lou sila fia polo loa. E mawhai ona ave le stala ina ia ave ele le stala e si atunu. Ia ave le stala ina o mea mua pole ala vale mea tau te whaia mai Samoa. Ina ia mawhai ei ona lau i loa mai Samoa e lau langi atoa. Ma o mea fo ia le maua mai Samoa. O mea pakingo o mea patino lava na o Samoa. Al whara Bluwave. O tele o me ie maua mai Samoa. E maua fo i fiti. E maua i Papua. E maua i isi atunu ia o tonga ma mea pena. La fo ia claim e tonga la tau ia. O mea fo ia sa a mata mai a la tau. Vanga na ai la tātou traditional knowledge. Po mea whanga e o tātou tala tuu. Ma tala tusia. I te tau ona tātou o i le stala. E le o mawhai fo ona le stala te minei. Ona la fo e whai mai ia le tala tuu. Ia, o tātou ngā amaka mai konga pe amaka mai fiti. Ngā mai ela ia mau ele mea lea. Ia, e wha mai isi ngā mai Asia. Ia, e whai mai isi o fo iyo. Ia, kai pia fo kako popo. E le mwhai ona tātou whai era popo ona la fo e whai isi atunu au Asia la fo e lau te whai era popo. Ia, o le mawhai nei ona whaatino la ia beto tino ia. Ona le maua isi atunu. Ia e pela, e tauna ini mea whanga unique mai ngā o Samoa lava. E mwhai ona mauai. Nā mwhai lo le on tātou waro le stala i tono i. Ia e mai se fo ia le trademark ina ia mwhai on tātou tāngo fie. Wha mawina le trademark so mea se me maua mai Samoa. Ina ia mwhai on whaatino. Ia le lan mata word fono lea. E lua vai aso na whai, o le tele o whete na inga. Whete na i atu nuu, i tūlanga whapea. Ai a whaatu lo e le stala i tono le waipo, ai ta lia mai. Ia na o Samoa lava pe na o le atu nuu lava na e onga ia mea ia. E mea la sa tau vesi la iti te ona, e iei ofisa o le waipo. E tutu solo isi atu nuu. O le ofisa la le entu i Lucia. Ne uto e te e tele o atu nuu. Ina ia urto e veise tupe ina mela na Lucia ona Lucia le mafori tau. O ile taua. Ia pia urto inga mela fa pena le fa mai waleanga uma mea to tino Ukraine. Ona le taua le Lucia. E taula na urto e verso sonia Lucia. Ai la foi sa ma si Lucia. Ona ola tau lo va ia na pito le nai tu la langelo ele official o le waipo ina. Sa ye fiti o sa ye Vanuatu sa ye Maso Islands, sa i fo ia Nauru, maisia tunu nā tātou. Ia ai o Samoa, ia o I lava le tau te oe, langa o I lea mai ere tātou fsoswani tele, e train ai la tātangata. Mor whaatino ina o mea i o trademarks. Ma lo whawtai, mana ia la leo wa e sau noa e whaalau tele la, le fwela ua ke leere ma angai ngā tele, o whaafonga maua Samoa. E ma whaila no uwha pea atu o le vailima, o se tātou property lea Samoa. E mawhai ona la vea le vaenga lea ke ro already trademark ma matulanga whapena. Is that a good example to inga mele tati whaasoai vai lima taula? E taunga amata mai le process. Ia. A whapeo le process le na amata mai o Samoa na amata mai. Ia mantua fo le vai lima langa amakai si amangi pia. Ia na amata mai la ia pia na mai si amangi le ma ole ingredients le mawai. Paola mea le branding a le ingoa. Vai lima. Tau te ola le brand. O le brand la. Okay. Fa pena fo ila le taula. E ola i le brand. A ola na a mai la le taula mal vai lima eve le stala i tono le o le fala tonga lea. E te a mata mai la vala le process po fena a mata mai. A fa pe o ingredients i o telo ingredients le fa vai lima pia mal taula. E a fatu i fafu. Longo wingo property i le sia tunu. Oh, I see. Fako a maua la tātou ile mele, ile brand. Pea tau mele ingoa. Ia. O tua umatu le mena. Ia lona winga. Ia whaita fo yon tātou. Langa o lai ia increase. Longo winga o ki fo ila le puru. Waha. Ava pea la whainga le e whailanga le stala pulu. Ia, langa le whailea le sare si me whaile wha. Tasi la na mea. Ia wa e leska ko le so le. E vaku mai Asia.
E fa koina le winga nga fa tua ye. O le mela nga le whainga tā ia ona. Okay. Ona le stala ni e tātou tūlanga ia o ngā ruenga mea tō tino mai le ata mai. Ia. Mai Samoa, ona o le tele o mea ia importa ku kongo o ngā Faumuina ia. A le mele mana o mea, ia kai pela coconut oil. Coconut oil la ia o Samoa, saulo i lalo le popo. Whailo i le process lea e whakingo ai. Le mau ele oil lea. Yang saulo la i o company lea mai le lani. O le fo le si finge lea le ngofo mastama Samoa le o le ngane skala ilo la ia. Ka pe volar kok Samoa. Kok Samoa. Yo, ese la le whaingor koko le sau le process le o mwhainga le stala mai Samoa. Langa la foi mawar koko isia ku ia ole e morfa ku koko isia ku ole Pasifika. Se ora whainga tā lava la nana. Ia tātou pipi pe iai. Ina ia whaia on tātou mau se tūlanga e pēan o whai atu. Tātou tara tuu leo tau whai atu ai. Kai pēla or kako tatau. Ia. Ka wanga is kako design whapiko ala war tatau. Inga ia ngā o sa moa la me whainga mau oila tatau le kai oile. Ia kai pēla or malu. Manu o le tatau. O a pēr maru pe kasi alonga design nga sa wai. Ia ele mawhai foi ona le stala i tono whara. Ia vai le man nei or vanga le la ta fa so ai lau fionga le ministala nga le la wa e sau no ino. Tasi le vai ngola wa onga matua onga Samoa le fa tau nu nei. Ia include te tonu mari te tau. Tasi le vai ngol le au te tape nei nei la upe pa lo faia. O le fesili e fa pe. O fea nga au mai ai ma manu o le tatau. Walanga o ka ko lo uma le kala le sau ngar kakau. Sau mai fiki e foi siko inga o mau fiki u kai mangua. Paule le vaenga no usa ili ia u le tulanga o le fe kau yo le fe usi mai mangua e fiki u. Misi ia le fanga misi u por ai o ko li u mai fale aru po fa ko o mai ia pia. O le ala na ala yo na u afale le ta ofisi ma tu tong fainga. O fiki fo ile mai fiki. A fe usi mai ai. Le anga ese sile le me po fiti le fa ta tonga. Ia e ku mai I au fale aru po I le tuli manu o le moto sa va. Pa anyway, se toi foi mai lai le fisili le langa lela ua mana ia tele le tūlanga wa e sauno. Ole o mamangu o feanga o mai, wailanga ele I o mai ke nge mangi mamangu. Nau mai male anto tuluma na mo moi whaatasi nga ole ako au. Nga o au nga o mai mala ua. A ele I o mai mani mamanu. Ole fisili tele la o fea tonu le na maua I mamanu. Walanga ile tala wha le ala tau a mantou whale arupa. O inga mawai mamanu ina ua taina le tatau o le tamalo o waa. O mea uma ia I kokongu o ele o whale alupu. E o fo I aso whaai fo wai ke fiu asu e se whale o tala tu o Samoa I e fiu anga. Nga o whale alupu ai ke mawai le whale ngā ua ile inga ilaua a kinga. A o le sipiko e vala. Le ele ia ue kau aso ngā kama. Pe o le mea la nga e kakau o nga whaaki o mangko o kongor whara konga le MCO. O la ko facilitatinga la le mea. O le mea a maka mai ko o private sector pe a maka mai ko tau whai pisisi le ko pe a maka mai ko ingu umana alfanga. Nga o melo la ia ngā lue whakasi mai maka ngā lue o le MCO. O I ngā la e whau mai ai I el process e mai la e ave le skala I kong. Wa a wako le skala. E MCO e oso mai fo I isingo o Pasifika whapea. Ile ai le nga o ko e ngol me nga. Me foi la nga ma ko. Me la nga le ka u ai le si me le nga mau I. O le a mawhainga ave le curriculum le ave kongo le NUS I University of Samoa. E whai le a o nga o mea ia. Inga ia mawhai loa o nga open akul me le mor ka kokongu. E whai ang whaatingo. Kai pe nga o whai kai pe le tautai ia ele a oi. O oi nga a maka. Ka o mai ma fo anga nga lenga a maka inga mai mau anga le ngola ia ma ele se sika ka fin ko fa nga ko ai se no kala ele skala ia ka pe copyright mali e pe pese wa le voi ki kilo e o man fa ku nge ele ska ka sa ruska ka lus fa sa mo ele fa koris ia nga ia me la nga e ke fa la nga e ru kongolo ke ne se ne e fa ye o ngor pese le o ma ko le va ko ele skala I kongo le MCO ma va ko lola I ele waipo. O la I o Fong kanga le mo ke oi. Ma ave kong o mele le ia kai o mele nga le copyright. E ke su lo ele fengo su sis kanga. Ia.
Vanga e mau lau kupe pe sa o ki fa ngoi mai. O singa o mea mo se mea o. Kongua. Me la leo lo ke ia fa lo ngo kunga lo ka mai lo peste o. Sa lo ka ki ia do ko. E la le right ka le. Ya pe fa pe nga ke skala. Malo. Pe nga ke skala pui lau peste. Malo fa tai ua manino antole va nga me se foi la lo winga o tu antu la nei me umo lo ia fa manuanga e tu langa o business e fa yo au sia mai lan to me fon au sia to inga to mai fa pe. Yo e mafai o nga fa la uloa ma ave o e mo vole watch pe ongo e pe fiku o watch nga present pe nga ma ko ye ya nga watch e mo fo ikupe ele kulanga le pe nga fa ko kasi le o kena se simpiko silinga mili ma o ila lo li un e arungele ofisa male vaenga le waipo le o cheni ka o kele ma nga ofisa mkulanga fa pe Malo fa tai o dei lo tasi ale ai ta tele on malolonga se sai foi au ke lo kasi ari pisingi si kele te lo ava tu chini vai le vaenga le boy poi ele stala ele visitingia ia ta tu samo o le melo lo to vale ta tu malo ale skala ia nga ka do ke lo le samo ma fainga lo ownership melo lo ko le ama lo ko pa ta tu malolonga fa un proclame pe ama vai foi. Oh, wow. Come on, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, so, come on, send me something. I'm going to probably my lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't have a Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday, di mo ko makiva. Saya mengala mo video ko ay. Among yung kulos fangaw, mabakulong talo fagak choy celebrate los fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Ang kami kasi los fangaw of silpe po. Uso, kaya ko kong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. To the love, to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Maro. Pemo. Talo for voucher. Taimero wachile o toi luas fur minuto jale o le tu la e ono i le tau tua wha wala Bluwave TV. Mai se o program o le tau te iai. Ile. Nei vaenga foi o le afi. Ia ua toi foi mai o mahantale tala noa i le wha manino ino le vaenga lea. O mea e fausia ma lesi tala ina wha le tu la fono mamana ia malo ia. E tau wala mai lo lava to mai. Wha manu yanga na wha manu ia ile tua ia ti. Oe. Ta me ima ya se ofisiri ngena ni so meta upulo fionga na minister. Ua vai se unga son ofisiri tu la vai tu sai ole finangalo ni so le tunu. O fainga malanga va lili la tawa tu meta upui va lili. O te lo fu tasi lea fa ailoa na fa ailoa me li tato fainga malo ina ua tu la imai. O le tau fia lea o le kako va lili o ngorkele o ai kalafu matulanga male ngau wa u matulanga na ye. Ai o lela ua savali le lua tausanga na ili tolu tausanga. Ea o lela ua tilo atu. Ua makua pe ua avea mawa noa ua tafili sau noa ile e New Zealand. Ele alo ile ata tola tu langa o pasese ua ia ile taimile nei. Ea e whaaftaisi au nanga fiti o le umo whaiona tau kava ma ile vaenga matulanga umo. Ai ola u whaafisili. E mwhauna e tau o maina singa update o le vaenga lea a o lea fo i se whaato whala inga o ta oto iai. Se tulango sisi tatou va malanga tu Samoa fa mo le lo fio. Ya, matu foi lo fionga.
Te tala lava so se company e mana mia se company vale le Fong mai Samoa. E ye me o lo fatata no te mine wa le fa penga Samoa Airways fo e mawhai no la te fatino ina se vale le wata to lone. E mawhai le whainga malo Samoa na whai company vale. Ai le mawhai ona whai tūlanga le na ye ono le. E le tango fie le lisio vale le pe fatau vale le a me se la vale operations le ole. O jet operations ka mai o koi vale le tele le o tato loa mai ono le level tau sanga tanu fatino Polynesian Airlines mo le Samoa Airways ele o mawhai ana ma wese tupe o tūranga le mana o tato Samoa ina ia mawhai ona whaalau loa atu Samoa e lalang e ye tato company vale Mali. a ia whaatino i lunga o lona tūranga e awane i hawhaina e tato watunu awane i ngā wetwhinga malo awane i ngā wet tato watunu se fatino ino se tamao a inga whapea po se pisinisi whapea. Le ala ua it's proven e le mawhai on tatou whaia. Ona e le lava vale le tasi. Ai alua foi vale le. O tele vale. Longo winga e le lava kasi. Ai alua o kere fo. O lo iei nei whatatan anga lo matan whatatan te mine. E whai ngā pāanga lea Samoa Airways, manisi company vale le o lo i te mine. Si o le New Zealand, te loe le mwhain tātou o anga le New Zealand. A tonu me whai ona tātou whatatan noam tātou whai pāanga ma le Fiji Airways, po le FEG. Ona pau lea o company vale le Pasifika o lewa ona tūlai mai ai. I la ua lea i loa, i a uia. A o se tūlanga e mwhai ona tātou whai ngā pāanga. Pe sili tato wo anga ele Fiji Airways. O lo ye for company wa umana abatu lato o lo fatali mai. Sa fatata no. Le ala wo prepare mai lato proposal. E mai fai pa anga ila ma Samoa Airways. E o anga isenga New Zealand, Australia, Hawaii ma o le mainland. O le ala lo whaakali proposal te mine wa uma fo whatata noa. Ia it's a verbal proposal. Proposal. Ai te tau ona whaapepa atu. Ia on te tilo la ia o company valele. Po la fosela tau fautuanga. Ona mai fo le tono kapeneta. E abatu se fautuanga kapeneta iei. Ona a whaape a fier tato company valele. Company valele mano Samoa. No une tau na whaatino. Iei fo isi. Whamai. Open shares ale company valele. E fai shares umatu i tangata Samoa to tele. Ia atonu e lua sela wafe tato population i Samoa. Atu watu i tua mai o Samoa le lope mawase miliona o tato tangata. Ia abatu la pe ta i futa la shares po se me fa pena. Ia longo winga. E fai asi tele. Ia tatau ona structure le ma fai le ia one i ngau. O company vale le vai te mine lang e le to e alu lunga le pride fa ngane fa pe ona la ye company vale le to tunu ia e te pe fola mele fa tino New Zealand ma fiti o la te le tu pe New Zealand ma lo fiti le ave le Fiji Airways ma le New Zealand ina e fa ona fa tino me ia e ma faila e fiti ma New Zealand ona ave te se lau milionga pe ka i do se lau milionga e fa so nge la ko company vale ele ma fai esa mo na fai me na Okay. langa ele inka ko se lau milionga mi ka ko do se lau milionga o reserve mo ni me fa pena le te o loan mai o le utas pe ka ke no pifa pe ka ke o poia si ya o inga e mai ko ale ai ka ke o loan mai senga pe ka ke o loan mai le isi a kung fa nga o mai ko World Bank. ya World Bank me fa pena ele se ka ko ha ku pe fai nga ma ba ko fa kingo ka company vale anga fa pela ke le ka ko economy pe ke le fo ska ko pe ma wa ka pe o fiki mang news o fiki wa ko milion o la ko ka ka ngu o la ye la ko pe fai nga ave so ngi ai pa pe ka pe Fong yusil a ti ki rok yusil la ka fa le ko le yusil ave ku pe nga yen fai pe nga le wa va ala ka o yusil o me lo lai Samoa. Kasir vale le. Ai se lau mar fa milion nga ngau. Baru sur 5 milion na ikala. Se lau ko ki kia lu se lau milion.
e ngau ka ko malo. Paula mele ka kikilo, i sesi ka ke fai paanga. Sa mga ir ka imbinen ka ko fai paanga e male virgin. Sa mawa ko i ka ko dividend nga may ke mi kai 4 milyon kai fa kai 5 milyon. Au ka ko yo ese mai inga o mawa malo sa mo. Ola le kupe mawa ale virgin. La ko yo. A mai ave ko ngi e kala for virgin e Oscari. Le ala sa o ile fai ngang fa tino fa nga malo le nei na vai te. Ko yo ese mai ka ko mal me le ala nga ka ko nga ka ko. Ya fala bla. Ya pe ngo fa ya. Ya e kasi vale. Ai fai asi ke le o lo nga fai nga ya mari si me ya nga vai ke mi sa ki le wa o fo sa fa nga lo nga kampangi vale. Le me ale o FOC, me ale o ke fu. Ko de ko mbola me nga ke mi ni. Me la nga le wa ki le o i lunga pa se o fo yo vale. Onga wole waru lunga swa o waru lunga mai si me. Ai ka kawa nga ye pere so so ngi ma ro. Pe a fa pe. Or ka ko commitment ya. Fa kingo ka ko vale le. Fe wa ye ka ko kanga. Ia mai la ku se subsidize ma ro. Pe a fa pe. Ka usanga Samoa Airways. Ola va ku se la million ngan ma ro Samoa. So so ngi ai o run operation ya. Angar se la million ngan me fenga va ku ko kampangi vale. Mali. An fa la. Ofiesu e mai se la million ngan e fa. Paul ka ko pe mo la mo Samoa. Ngar tax, mal duty. Menele va ko ngi ko me ngi ja mai for duty ko ka vale va pe se sim ko ka se le ki ko ka va. Ko fa popo i nunga mal GST. Pau ngar me mo me ka ko pe mo. Ele se keling ka ko popo me fa foi le keling ka ko kalo me fa foi le kele fo. No winga ele fa ka ko malo sustain ko nga pisingi si va le va pe. Ai ka kaung ka ko kilo ngia wala e mafai e on fa kingo. Kai pela o le wala le ngo fa ya o le wa fa ko si propose. Ai kilo le leila ka ko fa nga malo. Po kala fe ngai maka ko nge ke ola ku se si take advantage ka ko malo. Ya mane si mia. O le air service agreement la fa ngai ka ko. Le la fa ngai dis company va le la ko. E ki mai e New Zealand ki e Australia. Ongola ye inga ka ko mang New Zealand Australia e dungole. Ole air service agreement le. Me ngai ke va ye le fa inga la ku va le fo ya Australia fe New Zealand pikit pa se ro e arusa o ai Australia. Ai la se ka ko fainga pa anga mari quantes pode e ma fai lola quantes nga fe New Zealand. Ongola ia inga le fa ole air service agreement. E la ki e nungor Samoa Airways. Me la nga la mau oi e Samoa. Ia ave la ka ko ia inga le. Ise kampangi e mau mai se so songi mo ka ko. So songi mo pa upa ses. Songi longa lua. Mau mereka ko dividend mereka ko profit kau sanga uma kulang apa penga ya mangisi foi so song inga ya fa fengo fie on ka ko fio i peore kam fa ya kulela fio malo fa jai lo fio kan minister manino lo fulasanga awa ole upu moni wa manga ya for ko ka kala poras matulang fa pena ole one way o yo le return le wo vai to yo le felima se la le fio no se la ile vanga foi le economy class ia o ka oso ia peisa ta mo le business class ile afese lau ia al nei la o le economy classes al ka foi le sa ile se me ile tulanga ile taunga ta wa ia nei e ile fasi vaenga masano no o fa longo o fa tal no nga mai foi ile tuangai ia manisi foi o la to suisinia fa ali fina ngalo fa pe e beiwa wa tau lilifa ile la ofisili ya kwa ofisili pe wo kau lilifa ile a puki inga o ai ka lafu ma vaenga fo ile pe le managing o ka ko ai ka lafu ai pe wa tau le tiro tele le tulanga o le soifuanga i long kaunga e ma fa ofisili ya kwa penga a o le a foi o la ufionga le minister o business malam nuia i to tono lo tanto e se ka e sa o le tu inga mau fa be mai ia o le la wanga o le kau mo fai ka fiofi ia vaenga ia pe lo le tulanga ile mala ile va lele se fe ai ka lafu ma tau tongi mai ka lafu ia fa ia so se ko lo lang e o la ai ka lafu le vo no vai tu ya ma tau ni usila nei iva 5 biliona le debt
talu ona ia i le whainga maro le launga mai le national team le nei mo le leipa. Iva 5 bilionga wa i kalafu ai. That's a lot of money. O le ala se fina ngalo lau fionga i le vaenga i le whasoa mai fo ia le tua ngai ma whabea mai. Ia le ala a walu rai lunga pa sese walu lunga raka uri soifuanga. Ia e peo lewa tau li lifa le. E tau iei se whasa onga o le vaenga am whewhona e whalau tele lau fio. Ia ese ai ko inga ke kilo ese ho strategy se whainga malo ngai lewa ke o ke kilo ka ko whainga malo le ye ke mi inga ia o kur ke mi e ku lai mai ia ka ko whanga ka ko whanga o mai o lo ma whainga la ko servicinga po ma whainga la ko ye ka la fo ye ele ma whainga nga kai peor kala manga le kula fo i le sa o fa lo foi kongol fo anga wanga ai kala nga umala ia wa ya ai ko fisi ka me o ka fa ia le kala ai ronga le ai ronga se kulo fo ava peo a mio ele ku ai ronga ki ka o le kongolo ku nga mau pe fa lo me le lo ke aku o renga nga wa ile mele e ma fai e ku ngu ke peo ngi sire ma Australia o nga fai ko inga ai kala fa penga wa ke le la ko ka ma ainga e ma fai o nga la ko fa kingo inga e le ma fai sa mo fa kingo skula nga fa penga ai ka ko ai kala fu i me ma fai o nga fa kingo ka ko kinga la e ma fai a wala la e ma fai nga fai a so se mea o le mele sa li fai e fai nga malo ko nga ia ko mo infrastructure e fau a wala e fau fali e fau ia mo e kala fu mai ko pe fau ai o le mele we ka fai nga malo le ke mingi e fau a ka ko ngaka e fau ka ma a ingo o ka soifua inga ia mafai o nga fa fua ku ia le manguia lau kele wa o le inga wa mai kur ka milionga FML va nga ne sei mo ele lo e ku malo manage milionga ai lo e kampangi manage se lau milionga e va ku o e fa ole awala se lau milionga e fa ole fale ai fien kampangi fa fale fien kampangi fa awala penga se fa pe 5 kampangi fa wala la ye Mali. ai mai uma milionga bilionga ave ye o vai la ko o fa ya wala mawanga la ko kupe e fiengi kampangi fa malai va le ngai ya ele ke kampangi ya ye fa o wala le foi fa yo le foi la o la fale ava pe va ko le kupe mai senga pe se la milionga e va ko fa o se fale yo valus for milionga ko ya do senga wa o mea mai senga au whainga ruenga mai senga o le knowledge mai senga ai iska mai kupe lele vaku yo e whaakingo ngā ruenga yo e koe fo iu mala i whaf au ko New Zealand man la ko kupe e whau se polo keki mo Samoa e ye inga au ku New Zealand ma koe e vaku man la ko poko e whaakingo e mele me ngai ke va ye a vaku le kupe le World Bank ele ma fain kau va ye ka ko pisingisi mai Samoa o nga ye le ye inga le World Bank e ka nga isa ko milion ngai ko ngol bank ko fainga le faule wala ala me ko e va ku uma isinye nge ia man malo sile va ku nge mar ka ma inga le va ku nge mar poko masangi e faule wala ko yo la ko e ave ku pe fa ai pa on mele ka ti o nga le wala le la u ka ko o mai le o ave 5 kasi milion ngai ko inga ia fa aku pe lola ia la kinga au ka ko kanga pau io ka ko kama inga ia ka ko ka soifua la lo ia o ale wo fa la ke do ko fuale kumalo ia mal milionga kala aka ka no fila a makar menga fa le fa ko anga fa le me umanga ka wan le ka ko kama ia ai fa la blave anga fa pe fa inga ngofo masa mo ia fa foi o sa Mali. Meu peo o pe ko milio ngar ko population ke mi e ma fai ala ngaru fa sa fa le ngai o kai kala e fin fa ka uma nga ka ye se lau e milio e ka nga mo so milio ngala so de se senga nga ya fa lo ya ngan do se lau af ya ngar kursu pa senyo nga ka fa ngar nga makulang nga pa penga ya e ka fu la nga fai fo ala ka ko ai si fo ar ke vingi ya
O la ua whawhikai ka ko whainga malo le Samoa. La e waku ia kupe whai mea alofa. A le ua maka ngā solo. O le ke le yo kupe whai mea alofa. Kupe la ia ianga waku i o whai mea alofa koi. Ai o ave ia eki grade 5 milion. Ai maka fua umai si o tia. Ia ar koi ngā mea la ngā e mau. Ave ngā kahaka ko kasi 5 milion. Ia le fua adia e fongi e ngā ufaka o sainga le o tia. Ia peo si kau whamamanga le alo whiungai. Malo, whaavitai te le wa manino le vaenga lea, lo no winga, e atangia mai le whaato whala i ngā le whainga malo, whaamua tangata. Ia, ona le leila i or whaonga i no tato au wala te tele na o, le ena whai. Ona o la ua tamau a inga le to tele o nei tato tangata. Ua o si vaenga o ti fia follow up ai lau whaafisili o e sau no i le vaenga lea mo o ngā o le toe fo iatu. Whamatai le o le whatu lea o le toe no noia tu fina ngalo ma to sina le toe fo ia to tatu tangata nu i Samoa polo ke ki le milion o le nganga kongo an ngala o whiunga te ki roi whainga malo pa roka ku nyei whai aku nyei whai unga e ma whai inga whasoangi whainga malo le Samoa la me sai e re whaingo pa roka e re whaingo pa le la o ka whai nyei ka ko ia a fia ku ma o tau inei i whainga whiwhiringa i Samoa ma le whainga whai unga i Samoa e whasoangi aku nyei o le mako ku malo lima e le mako ku malo le o fale akalua o lo iai le matou sui fafo e representing a kunga i tu malo sui o i tu malo i limas futasi e iai an matou komiti whaavae ia le mako ku malo i fale akalua a iai an mako sui fafo e fisosoangi aku i e vakuronga mangaku e fau ai la matou i tu malo ai sia o le matou sui la le tasi e iai o tangata lango e fisosoangi iai ia ngā la kulola ia whapea mai ia lau whionga kei Fong o lo mangaku le whainmele ka lia man whalo a ka lia kei Fong le fo ka mawhai isi ku malo ka lia se kou sui e repa kui fafu mo le tautu malo i whainga whiwhiringa le whai e o kou ia lea la whaakingonge ia mea e 5 sulkasi o malole ngā runga whawhaikemi nanga ne ke fsiri mai mana ia le la tau ia i ngō whamkala fole kulanga ngā le wo i le ngā runga whawhaikemi ia e pe ole nganga ia whaonga uma ia kaka uma whakaua la ko whingalo whakaua kuma o tau ia nei ai le whapenga la whakua kupe mai a mga la whamela kupe ngā whangofole i ngā e sofe au mele whaingi ia pe kulanga le Pawana ya jau pawana si mea na mana ya ile fa mai tena na sau mo ma le launga fo yo manto le uta fa ia fa sanga ko ma le ka nga ele o ka fa fa sanga ko ma le ka fa le o ka ale ia o ia sa le uta va ma wa ta fa ma ta ala o fio ia ole o manga ya vela singa fa mai ia fa sanga ko ma le ka sui ma wa vela ke le e mela nan boa e foi laua kulola yo ko ia wa vela ia ko ka mai lo ia le na ko a fa ko langa le sui ia le usui ia usui venga malo le fautanga malo le tofa tau mai ia i venga luka fa vai taimi ua ta oto se ala fu le lei a o afia fo i fa ta oto ma action nei lo ma fa ta nu ua i lo le fufuanga le ina ia tapu vai tasi uma i le matanga luenga lea MCO lea ngafa male o mainga ina ia mo fo ile no tu i tu malo te tasi walanga te fa so atu e ina initiative so te mai la por kala mi fa pe mai asiat se e fesilia kwa ile fionga mingiska le ole fionga le tinu o ia tonu e au le matanga luenga le ia por sunga la uli polisi mai Samoa e hei kanga kai o ka me milo nga o fa pe na atu e tanga ta mai Samoa ia o ta me milo i fa nga luenga fa fasimango ia o ngā ruenga whakoanga. Ia o kauma whai sa ilia ia lato, ai pei o lae e ofu mai i le pulu o le malo. Ai le o le malo. I le halo whao oku, le mafuta malitangata nona mai le fisiri lea. O lau whafisiri la, e ma whaiona e sau noa e tatala le vaenga lea, ma wha manino le pito la au lea o a whea fo. E tango li malua i loa le whainga malo, ma le matanga ruenga ina ia wha amarosia le vanga lea. O leo o whaatino te mi nei lau whionga. O te toi fo ia tulo i sa mo le whaingal vai aso nei. Whaatino lola i o whinga wha vai fau le o iai.
ta ia ai la ngā luenga whaapaitemi. O le mea mōmua. E le vaitemi ne whai ngā luenga whaapaitemi. Ua pe e whao ngā le mata ngā luenga o pisinisi ala manuia ma leipa. Lau te whaatino ina o visa. O tangata whai ngā luenga. Ai ese tangata e alu e au mai tangata whai ngā luenga. O la tau la i tua ta o agents. O agents la i tua. Leo mai o i company la i fafu. E ma whai na mātou a watua tangata whai ngā luenga mai Samoa. E whai ngā luenga i ngā e lau whai ngā luenga. Ia, ma mātou o ke nai si ngā tuna tangata nei. O le mea la o tupu atu lola i o business owners po o employers la i fafu. O i agency e o. Ni liu mai lo le agents lea. Charge le fee i tangata le sau mai Samoa. E wo o le afe lima se lau tau o le fee o tangata le e va veila na e sau. Langa fo i pauni mea le MCO le sa fai. O la tau e tu le va malienga po le MOU le matunu i fafo. Le issuing o le visa le ma le immigration. E mawhai ona wha atino sa o tangata le i fafo. Ai wha atino o mo mai e agents le itua. Le e mai ngā tangata whai ngā luenga. Le ala o ta fin mea nā lau fionga. Le o ta i lalo le e inga fau le o iei. E wha aulu mai tangata whai ngā luenga i tua i tūmalo. I ofisa o whono wha vai i tūmalo. E limas fultasi. O inala e mai e lisi i le MCO. E le to e alu fo ila le MCO la nga i le agent. O lea fo ila wa amata on a screen na to ka peneta. Ye agents. O lesi me le tupu i agents. E le po polea nga i ka le whainga luenga i Samoa. Alu a mai ave alu va le kai au a le whainga luenga yo. Na kupu e lola i complain ye o le me tauna mai Samoa. O ka ngaka i le whainga luenga. Unemployed. Ka ngaka i le o whainga luenga. O ila ka unsa wele lisi. Ai ke whainga e qualify le ngā luenga whaavai kemi. Pea uongo masinga i ke le o whainga luenga. Ka wha solo mai lola i inga. A mai la i tua i tu malo. I officio i tu malo. O i nai wha soa mai e nuu mala la whanga. Ia ma e mai se fo ia e kalesia. E iloa uma e ngaka ia ka whainga luenga. Ka le lei. Ka le lei. Ka whaingu. O ka loku. Ka au whai pese. Ka au kalpo. Nga mai e lola ia i. Nga muli ia la ia le alu i fafo. O me le tupu. E mai e ka e agency ka whainga luenga mai fafo. Mai ngu ia i kua. Ave o akuloa mi o vale mai fafo. Ai ka oi lo le malo Samoa. Ai alu le agent lafi. Malanga afe ni masela u lenga charge ka le alu fafo. O le si foi mea. O le o agency e fafo. E ko kongi ia le employer lai fafo le kupe. E nga ke whakingo i ngai le recruitment le pe recruit mai ka la e mai fafo. E kele me ko kongi mai fafo ele employer kupe. Ai ko ia o mar kupe nga. Ai ko sa ko charge ba. O ale si mele o makomo lau ko o uma ko ai o. Asaula your team leader lai fafo. A ore kupe ka i vai aso. E lafo i o ka lenga mai ka whainga luenga mai o. I vai aso kipi la i o lau boarding. Kipi ma lau pasese. Mea ai. Kipi ma lau transport. Ma lau mea ai. Ko kipi mar kupe lau kamale sa mo lenga mai oi. O le mela lela i kimi. Lela wa screen. E le ko i kupu se mea whapenga. Ai whapea la ke mga o ke alu le agents. Alu la le agents. Ai a o mai lola i le ready pool po la tau i e loa ku e le MCO. E sa ungi e mai mga whainga luenga. O i ngā la lela wha solo mai e i ale. Ai le wisi kupe kong i le. Il sau sa process. I le mga ngā luenga le process le ale. I e ma pui ma oe. I a sangi rau kong kalaki. E kere i o sa urunga le male. Ma whai kaule lei ma whai i a oa onga. Ke mana mla mai lau ko kongi, lau ko pe maua, mau mea whapenga. Langa lenga o mai a mako. O isi kong kalaki, e saingin malai wa alele. Ko asa wila ia. Ara ngai o saingi laro ngiu. Whana whai se fongo inga. Ia ma o mai ila, ia ngā o mai lo le ingi. Ki kiro kunga ele peisirip. E se are mea lenga ma whau ye. E se are mea le Ia ko inga mela ngā le o kula me ele ko kula le ko inga mela ngā le la ia ke mingi. Ma lo fa mani no ngol vai ngale lo fionga le minister. Le nga kasi le mata upu le lawa lunga i o le fete na i o manatu ma matala. Ma felau toa ai. A o nga le mata upu le. E a uru ta fenga e se fukia vai singa le wa e sa no tonu lava.
E a le tangata la lea maisi ka ngaka leo i kua e haia la tu tangata. Ai nga o ngā whakumakunga mai orka kam whaale kong. O le malo. E kasi ale ngoa e alu nungo nei mea walanga e tasi ale tara tau tia mai. O ngā luenga wha vai taimi ale malo. E leima se wha pia mai. E leilanga o ngā luenga wha vai kai mia pai. Po o la whai. E la vea umama mo tasi lunga le whai ngā malo. E a jau foi. O le taua i o le vaenga o le waka kauro fo i o ngā whaamoku lo fo i a le tu ai ngā whainga whapea. Me se fo i tu o laro i lau whio ngai leo i e lau po atama whainga. Ai a whai o lea. O le te loanga o le au a whamau lea. Wai tasi le vaenga fo o mato mai tauing. E ngā o ngā ka o ka haka i o mai ngā ruenga whaavaite. So le ai o le fo kei roro ko akele o tangata o te tau wai o ukei o ainga e pelan u whai atu. O leo ke vai ai fo i iska ngā kai o mai. O leo mai Samoa. O leo like current current teachers. O le vevesi ngai kau kokongi o fō mai, ale ango i o fō mai le sa wei. E o kako vai nana o whionga le minister i tuan to le, o le vaenga le, ia e whaftai. Ia ai talo sia fō, ia e whaini au wana le lei e pui ai fō. Pe aho atu i tua i e whio anga mai tu malo e peo na ia. A saua le officer o le fono whaavai le tu malo. E i loa masila fia le te fono. Mar komiti. Ia to inga tangata le la, sa ngā whaavai temi. Peo na whai atu. E to ama whai ana e sau pea wha peo ngo maasinga. Kere o koe whaingaroa. O resi mea whaula lela i e te mine. E mai lau li poki manu pi wha. Po kipi sau pi wha. A wha peo kipi rau sau whanga i re keimingi. O rongo winga. E ka o mai ngā. O la vai ki whainga peo. O resi mea. E o lela a whai lau ki ria mai le housing. Ma ti wau me bank. Po yengi loans. Mane. Ma pea o ye sau loan. Alu e kala ngoa male Samoa housing. Male development bank. Whainga ia inga o rau sau. Alai whailau loan. E ika ka ofi malai vale le wale mwhainga o mai. Ai vili aku ia o kale luar va vea ola sau vale le. Ai whame se wha mole lau whionga o ka ofi o malai vale le. Whakoi sia. Mai ola ulong. Ka kunga e kala ngoa i o mea whailau loan. E la fo o pokor wharkupela. Ele o tau whai ta ofi. E tau whai ala tui tano. Ioi. Ma whainga ia inga. O lau loan nea ngā whai. Ia kasi langa mea ia langa e ke lele matau. Mali. Ia ke uaru e kaka. Ia le whaina. E ta ua, ia ole whaingo fia ole mea. Ale whaise kalari mara mea ngā Ameriko. Ole sene. O ngai ka haka la ia ngā guarantee inga lelo. Le wa sau ngir ngā luenga whawai. Ale la. Ale le ilo ngā ka. Le la mo ia la ko. Ia ngā. Mela ngā e mau yang ki ngā inga ila i ngā ka le guarantor. Ai te ilo lau tala. O ke ilo leo lau wakali i le meo le wha ilo ilo ka kala sola mai. A wha peo ngai ke lese meo sau wha i le ula le ale currency oi. Ai whare le ipo wale si aki wala ngai kasi ngai wha ilo ilo le sola mai o le sau amare koe ruak. Ia, ona o le tātaimi manatu fo te ilo lau wha fsili whai ulea. Ia, i lungo le tā poru kala meo mo fo li lau lau. O so, whitangalo lau te le peifo ona iai ia le i unga fo ia mesu te lo o tala noina le vaenga fo u tula i mai le unga o whamsinonga le o toi apili matula ai ma fualo fi fisili lau fionga le minister ia ona o lau fionga le tasi o minister o te manatua sa hui le ala lea o le ala fo ile o le whakia mara paramengi ina ngana tu sa o ma ia pe koe wha o ia pe o isa wa tuli mani palme iyo ia, o le aso ulangona la valanga o le whaamapueinga mai ngoli unga lele whamai le saunanga le whaamasinonga o le vaenga wha o le whaavai. Ua le aingi leo o i kumālonge i kokongu o le palemene. A o lau whesirila e vala lua i sofinga ngalo. A o lea fo i la ua toi tangi le HRPP. Ina ua filifili sui whaipule e toa tolu e o ese mai ma le vaenga whaupwhaira i HRPP. A lela ua kangi aku whapea. Leila koe fo i ro kukuri. O le se upuwa lea koe fo i kua. Koe fo i whaiwhainga pāroka i le taudia. A lea waka waka mai le whawha i le unga lea ngā fia i sunga tuila e pa ma lea lai le pule. E ka ua leo ka ngaka ngai regardless. Longo winga iri kua i ngā suspend, pole hari kua i ngā mea wha internal. Ai ka kau pe o ngai ai. O lea so fina ngalo lau fio ngai le minister i lea matau. Te whafkaya o e kule e pa mare o po o kula ngare.
le o ko inga falangonga ne falangonga ma olo ngo kudi ma or famasingo sala i loa lava le ia kau ma le ia fianga o mako kumalonga ye ai kuri ma o ia le la o kuri ngi ma o de o mako e fo le la o kuri ku la o a le o ko yo fa mai le kau kuri la o la nga fiela ko kumalo ma me vanga e fai le mele o ke fa ko e o fai le mele o ke fai ia ko nga mela nga o ku o kuri ngi ma o le la ko fa sanga si o le mela va sa e fa o em kwa kau le ya te mine ia o le ia fa inga nga le tu malo le ke representing pe a fa pera kuri o i ko mane a fa la la e ma fo anga nga lenga o ma o ele mo dia ma o se fam singonga ele mo ele mo dia ma o ma olo ise contempt of parliament po se me ma ke le fa pe o ma fa se me soli ise kula fongo al parliament penga ma fa se me soli ise kula fongo na ave ma o fam singonga fa le mingau ma pen ma o ki pisa o ele sangsal ol ko lula wang sala anga sala i le si fale le kalaku ko anga sala i le si fale le piko mai ia le nga kuria kwa ala fe mai alfa misingonga ia fia ia tu ba ia cheka ko kilo le la wa mai ye e malo ala la fi ka ko at fon fkalai makele yo for the process le nga fa ia tu le epa ma le fionga ia le ele avea ma o se komiti fa ka ngo ai ma mio le kaupulea mai me fa penga ele a mai se ava ngo ia ma o ma ke ko o i no mo fongo ma kali ko fongo fkalai a me o la fa unga fa mo ma o se ele me se ava ngo fa penga ola o pasa ma o le ava ngo e ko ku i lunga kali mai ku dia ma o le vangoa nga o i ore i falfa masingo le kala kali la fo ila modia o le se senga nga kudia ma o ya le la o fo ila la o le feeling fa felo tu malo la le fa kali menga na kofia ka ke ia po fele ku ke alu ye wa me le ku ye o pili ko o kuria o pili koru ia wa kuri fo ia o nga wa se mai mal HPP ma ku langa fa penga ia le ko kilo i e fo o le ia tau al me picho sin tau palasi marola i ko koru ia le totoru le ngo matua ya ale to fa ya tu ia ma le telenga ya mo ia le la o la to ya tau le mal la ko malo fa ye fitinga se mele le kuma ka pe mele fe mai ia mo au le alui ele se me kuma lo mo ia le foi mai ali si le lo ku ko kasi o ke le fi fa lo ngolanga ma unga kuri ese mai kula fo man ko foi o le mal pa ya inga ai ko su ya tu la fo no le ia ale foi la mal pa ya inga ai ko fa ku ale la fo le fa ku ya ma ko ma o lo mala o lim fie be lo fie fo i mai loa anga kupu ne menga pa pe nge wo ma ko ma pa menga pe anga ne ma lo fast kinga ngai loa ele ma fai et pa ya inga le nga ko nga yok nga fai ni fo ka ngoa se be la kupu si pa ya inga anga fai ya pa inga fonga ya wa bela nga le wo ku le la u kinga inga ya si vai ia onga ola lava ola ua mionga ma mio sa fai i kongo pan me le la ko la me ye ke lo fai le ala langa o lo uso a fai pule ma ko malo o le ma ke so i ia va la ve ia ola nga ia nga ka kongunga le nga e wa ku le pa ia e pule ia wa la nga e pule wa ia le pa ele ke le lope ma faiunga ia me fela nga nga ba ko ikupe le ol poloke le lo se la a kan kufa e pule ia ia nga saulola ia ole winga la utala va ia pa taile i lau folesanga ole la pe la ka kafa mai lai i se tua pata tua ole case le o nai
ona ita mari nei to tolu le winga ola tatala wa le la manga nga nge ko fo ye fa nga pa lo kalongo winga se pro le kulia le o le ese male pa le mengi a le la ole a ngonga i loa le leo la to tu malo ia le la karango male fa lua o le si vaenga e paso ai lo ma fa lo fionga le minister che lo fo ita paso finanga o le ko inga fa unga mai fa pea a sau lo le fai pule u fai mai o le ko fa ma ko ku malo ka ngo me ku ko kas le nga mangingo sa nga mo fa mai o le finga ngalo le ma ko ku malo e ka ngo me mai ke ku ko kas se ka fa sau le fai ngo o awala ma me a le fai ya ku re kati ko e fo ia ko e fai lo paro kari a le ku malo le nga o e tau mo me le winga la tala le o fe ala i ku malo ngi fe ke nga ngi o le wa a fa mai ko fa le ku malo fa mai le kingo ia me e se rola mat paki o ma ko nga votinga o inga le fu o ma ko fa pea me e se mai nga ele mangu ia ka ko ku malo a le fa ya ku i ka nga kai lengi ka nga ka o piko ngu ma le ku malo e se la ko ku malo ai nga o kai ka i ngi paki ma fa pea le ko e fo i o me ala o le ko fa le ku malo a lo fa ko fa kai kai o naso anga o ia la ang fa pera for example o kula e pa maleala ia ale ku ai kula ise me fa penga e ke mai fo i me le ka kuria la ai langa e fainka langa e sel lam ka pule ole ka ngo mai kula e pa maleala i tula fono fainga palo ia ole ka ngo mai tula fono fainga palo so tula fono paula mele o fike nga e ke minye i le tula fono malowa ya tau e ma fa vai e ma fai e o nga e fai ala fi nga ki alu i man ko fo sam fai ia ai inga ia ka ma fai ai awange i ngi ko fai inga le chapipi lenga la inga ko fai lo ma si pungi dia ole ala le or ki kilo o ka apel me o fo yo va inga ia o ka apel o kele lo pe ko yo se kulanga le mela le la wa makala ka ape va pe sole a ka kala ye lango ye wo fa kele inga sole le ma ofa ia ya ai pe ngo fa ya ka kiela ngala ko ngor fam singonga se ka ko ki kilo e pola se fai unga e kula i mai ai ngor fai unga ia ngor kula fongo finga pa lo kale ma fu ai unga fai inga si vai ngani ma lo fa tai ia mana tu ala va ka oriol le yaso ia mana itala fo to fa vitai le finanga lo manino la ufionga le minister ia me se fo le to fa tala ia la fo tu le ia vanoa e sau fa muyanga me se fo to te le ila to le si la mai mo lu ngol ta brokla o ve ko di wa sia ongi au vi was over male affair ia le wo e fio mai loa ia le fo to sangi fa menua o le to te le lu ngol brokla me lo fio ya que mi más en ahí de pero por que la me ka fa le nga le por la ka fa le nga le que le mai le ai ona o lo fa anga ia o sa lunga io e le ai ma se kanga ka fai meika ya or que mi ele nga ko fai meika ia mali Paulo me le momolia ko fa te le la fionga me se foi le fionga le li pule le ya nai ya mo le ngo fai foi nga ko mo se ngo ngi fiafi e fai ese ka ko fa makalanga wa fo ia rikulanga fo makanga lo ngolo fa esa mo ia me se ngisi maka upu ia Pauli me ia lo fa pele ko e fo ele ma lo si le fionga le di pule me se lo fionga a me se lo finga wenga ia e fa penga fo ile ia ma ko ngolo ko fa ia ka ko finga ma lo me sa mo ia ko me se fa ngo se nga yo e fo ia le ia ngi finga ma lo ia wa pe nga si le fia ia ma ko la fa ile lo fa se ma lo ia pe ole a o ka fai nge vai ke ia isi ka fa nga fo ele ko ka fa vale isi ke oia le ia ole me piko siring ka wa ia ole o sa nga le mu ma le fa ki ngo ingo ka ko finga malo ia o fo ele ia de mai te par bia ia me se foi fionga mi sta ia me se foi mi sta lang ia mai la ko umala valo lang fo nge fainga malo me se fa sapora in New Zealand ma Australia ma so se mea la langi e fa piko fa malo fa piko e ma ko sa fanga tu malo e lima sultasi
ia fionga le te fono na ia tuilangi ia me se foi mamalu foi ole o suyo i tu malo te tasi ia fa malo lava mo le so ani mai foi ia me se foi le so tau tupe na o to ai mo le fai mo tato a vai nga fai ia fa pena foi lo fionga siata tai ia lo fale tu foi pele mau lo fionga me se foi poto mala tamai en faiona fatino ia nga luenga ia pol me ta un fai ta mele ole ai nga luenga o me totino mo le tamai ina ia fai nga skala ia re ka te tau pole tulanga fa pena ia me se foi manu le tano ila o fionga ia poni si lava me o e fa mo e tano e isi temi ta tu felo ia manu e tele fa sa nga ne fia ia le na Samoa ua fa si fo le tano le fionga le minister ia minister lo tato buturu o wai uia o tato wa tai polotai tunu i mamau ia ai to ai nga o Samoa uma ia tato i Samoa ia a fio mai fo ile fionga le minister i ngol proclame pe fio mai ni usira nei ia o le sui lava tu i mavave o le fio a le o le fionga i tamai tai pale mi amar fainga malo o so tato buturu mori fa maro mana nga fa tele o le fia nga sili le loto o le va ai tu sulu le tino ia o lea e whaafawina lo malosi e pe o dala le tusi ia ile nei fo iaso a tai sang fa manuao ia me se fo i o le sila saanga o le tātou mai moanga i lunga o le porokalame o lo to tele i lātou o lo o momoli mai o lātou o lo whaanga tusia ia e whai oi fo i mara kaukuari ma keo whakasia man mingskani wala fo i le porokalame di nepia ia mo le fo lo whaanga i lau soa tau sa rua tautai lua mai le sa folau le nei aso ia nga te leo sa mola tunu pele ai se la manga o le tautamali o se ngana o se upu foi ia i le mafa soa le fionga le minister ia matua le tuu ia te oe malau mai moanga la foi fonga fa tele to e foi mai lava le proclame ai se le lei ia fai ma tini o aso antai au ia fai foi ma ai o le rumanai a wale tātou sa valinga ia turi tau mai le so kai ia o le uso ia o se uso le a fio mai pe o ngol sum le mo le mafa tanga le so tai au alofa ko e pe aro kan ngo ia ale na tonua o le o toi momoli ia le tala fia o te tau foi ona ia fa matafi foi mo se valu masina la na foi fang ia eu le ia alofa tele sa mo o toi nei va ngora fia soifua ma ia manuia soifua